Reeba Ahindugire ne kushyikiweho Kakoba Institute Rutagarama. Oriya TV West program ni Reeba Ahindugire kandi ari kutushyirwaho Kakoba Institute of Commercial and Technical Studies na Rutagarama. Program Reeba Ahindugire ne eriizooba Rwampara shaha inazekiro ejegarwa mu rwa kabiri shaha mukaga gwihango. Haza ha program yeji kuna kushobora hokake yo watogitaho umurondo go kubanza ntubanta yayisa abantu abene mbozi yabo abantu abene barebera abantu abene hibarujire abantu abene barabiremo kandi woro kurura ukaburaguma nko kwabori bene eriizooba turi omwanya gurukwetwa Kaakitanga omwanya oguguriho mu Rugando Rwampara kandi niyo mukayo mwami no mucyara Rukasi Kyankaaga omuntu ogu no mushomesa mukuru retired omuntu ogu presidential advisor omuntu ogu nibinje byarebire nebyarabiremo byari kuza kutetereza nyewe ndi bet Komujuni mutazindwa reka mwakira program nakushemerwa omugurisi mwanya nakira nakwakira okay anye zirengo twegambireho twenda kumanyaji ukazarwa hi wazarwa nkahi wazarwa ryari n'abazire bawe nabona bahe amazina ganje ninye Kyankaaga Rukasi nkazarwa itojo eyabere mu Rwampara n'abazire banje nibo babiye bari n'uturayito afurikire ko nkazarwa itojo. Okay umugurisi wo bakamba mwito ha bakamba mwita rukote. Okay umuka ukuri umwana wa kangahi kandi umwana urukererwayo abana bangahe abana bana ubwiro bwakare hariho omuntu wabiranye n'abana bake munonga batiyo akariho konkaka akafakiri akiri muto kayasa abana abo so mukamurya bojo mwenka katurya bojo babiri nabishyo babiri hachar kuza kufa ebyentasiya yekayanya bukambishaki bukabyemerere bita ukakurota tukaba ebyentasiya yitu tukaturi abahinji kandi abarisa tukatwinente kandi twinurutoki aho ya tata ya ferere. Okay so kuyaheza kufa omukayikuru wawe ya basata kuyahereza kufa omukayikuru wanje yaza munongo mu kanisa yajunwa kandi yatorora umuringo w'ibintu byabira imibiba yamusigire kamusigirente yamusigire nyinji ente zikasta nyinji munonga zikanzira inkente mukaga nizikishaga. Okay so okagabuzirwa mu mwaka ki nkazarwa kibanzo kwa 8 32 hato ine myaka 8 nengaye 8. Oh really? Yes. Kano shangu zirwe nkanyuma abaziyo chikozrota. Okay njyahanga nwakikozire mbiti ni myaka yanje ejo okachimanyota ngo ukazarwe birebyo kazarwa mahagaba kurustayo kandi nabatizwa nkiri muto nakatabu kanje ko kubatizwa karoho so nico rukumanyire biro byenyine cyo ndukumanyire biro byenyine kandi bakuru banje bakabashomere bakuru banje babiri bakabashomere kubitegereza birebyo nabo icyo. Okay so ko kuza kwetegereza je nogira nkizina Kyankaaga karagaye nirumanyisa ki izina Kyankaaga bunakubu bakabana bashora ensimbe mukaga mushoro nkuri izina Kyankaaga abashija umushoro gwabo gukangwenga n'ensimbe mukaga koriyo wakareweza okiriyo no mukarensi yensimbi. Okay so mbwenu omuryezonte Kyankaaga no kweyongera nentoche na kibyona mwine wazo mwishomero nkahi. Okay
nkashoma nakuzireho nakize imyaka y'ubukuru ngatandikira itojo church school ni nashomere class 1 kunarigire itojo church school naza chamate niyo nashomere P2 kandi kunani chamate ukatandika myaka nkengahi anani 5 kurugasha tunebira kutana neta ejo ninja n'imyaka 13 of course so niyo watandikiriho church school class 1 jo class 1 ekiri mu church school okay banyuma mukuru wanje akaba ari umushomesa ntabwo icyo cyamate kuba mwijwire kuba muhindurire yaza ndeje nagenda nawe niyo natandikire kintu cyakashatu ni cyakana bwanyuma y'ikibina cyakashatu ne cyakana banyuma kandi zikina cyakana ndeisha naza ibanda primary school iyo hati ibanda integrated school so when abwe mukuru wawe bakamuha ndeisha bamutibanda ubwo cyafutira ibanda kikabaje abona ko abana bakana bakunda amashomero kabuhe bwira nyange abana binje muri kono gumashomero gwa binakunda kandi goge ibanda gakino nahandi bakaba tagakunda mbene kandi P4 zikaze nyinje muri nkore gataka nkore takaze mashomero mingi mbeno umugenzi ngano wari supervisor yareba abana nibazabwira nyange nibakunda bwira nyange bakunda kabuhe kandi aganda amashomero tubakuzayo kiba koze P4 zona muri nkore akubuzwa twaburizwa hanambazi yatugaba mu mashomero gandi mbene ukurgandeje nkashanga namba yanje eribanda niyo nagiye kumenya P5 na 6 okay so kubahereze P5 na 6 watoraye kunahereze P6 naza mu itendekero ry'abashomesa nashoma ubushomesa naza na mutamba TTC nishango muri Mitiana district mu mahati yabakiri Mitiana district okwe nayo baka izina ryawe kashanga bakonagiro ko ningo ko kashanga uko ninye nayirondera choice nina muri Mitiana Rugando Rwampara kuza Mitiana shit kabancangu hachitawiro bwe taro masu taro mahurre gati umuntu mureba advert so mahurre tukaba tuyine itwe korigiza abashomesa tumanya tukatwine Nyakasura TTC Kako TTC na Mutamba TTC korigize zo shatu muzabona zikira kushomesa abashomesa bo muri ankore western so far hati ahabwenje specifically wayenzera kuzo mu TTC hakaba hatariho chance ya senior ninga ubwiro bwo wabahereza primary azo mu TTC beting kumanya kukizire kunka mukuru wanje kana abari bakuru wanje bombe bakabari y'ubushomesa bakangira ngo first choice ngitembara high school second ngite Nyakasura secondary school kunka nyibiti mu kukizire first choice nagita umutendekero y'abashomesa nuko kuzana Mutamba mu TTC tanatunga chance kandi yo kuza umusiniya bit kujya ngo akahabuze refize bakuru banje bakabaruje kompera umusiniya konka mbwene ninjadra hangana tora chifiro so TTC wa mara imyaka engahe kamara imyaka 3 mitendekero y'abashomesa na Mutamba naheza rukumurwenda kumurwenda atano nena amheru mwatanena atanetana tandaka oshonasa nga grade 1 teacher watandikira hi nkatandikira Katebe primary school umura kashari mwaka gwa 5 Katebe muri kashari ni gishomero rya urwo kubanza mu magara koherezwayo kushomesa
ko kwijukaje umushara gwo ukangwingana cyo gwo kubanza umushara gwo kubanza tukantunga emitwaro 5 ezo zona emitwaro 5 oba shiringi sorry shiringi sorry tukantunga shiringi 58 esente ezo zikakubera nche zikaba nyingi zikija zita abona ko ubwo zikaziri nyingi noyishka ngo kazikosa ki abona ko ubwo zikaziri nyingi niyijuka nkaza owa mendi mbarara umuhinde mendi nagura empare ya terrorindi aje kanesha ki zikaziri empare nungiza kukorerwa imyenda yo kurega Bungereza yatari yagiye mwaka kege imyenda 100 kandi okay zikana zijwarwa bina sente kurekana abashoma sabo kandi yabasa bagura imyenda ya chikati terrarin okay wagura hempare yonka ninga ukagura ho nesati na ibindi okay ninjwe nkagura empare bakampima empare nagura nesati muzikana zijwarwa abashomesa so abashomesa bakabine class yabo yo kugira ngo tuburyo umwe ngo nabo mushomesa bakashomesa bakana ukunda kujwara kandi nabatire tubine sente konka sente zo bine nabazigura imyenda yahigura imyenda hati ejempare kerende ingwa ninge kerende so wagumiza mu wakora katebe nakora katebe mwaka gumwe muherwa umwaka bampiye banyishora bampimura naza kinoni primary kandi ubwo namuherwa gwa 56 reka tumureho kake natugaruka Reeba Ahindugire neokushikiwaho Kakoba Institute Rutagarama. Reeba Ahindugire neokushikiwaho Kakoba Institute Rutagarama. Kuruka mu kahumuro program ni Reeba Ahindugire aha TV West kandi nienda kwakira kugira ngo kuwa kwa nto watwegita hada chikeji bana katugumuse amwirwa 5 again cha bayongera Ruhama ikibina cya kashatu nayo mu ine bina binga kabiri mukaga so kuriya hakahine bina bibiri bajonge cya so bajongere cya kashatu kandi abona ko ubu abona ko ubu bana bakana batandika kwigurongereza kutandika na P3 mbwenu aho naho bampindura narga kinone naza kutandika kwegisorungereza Ruhama mu kibina cya kashatu aho kwashimisa ababirabaye bariyo bakaba batakubasa kwegesa ishomero ryo narakari n'abashomesa babiri kari n'abashomesa babiri nabo kashatu wa general head teacher ningor classroom teacher ko agenda di classroom teacher okay hata bakwiho mu class yebi na mukaga bakuto mu class yebi na bishatu ejo terabire nka demotion demotion kuba tukantu shumisa umushomero rwona nari yebi na mukaga nari yebi na bishatu ne konkariya barra government school esente zikazwanzisha government niyo yembashasha okay so wazarhama wa marayo bwire nazarhama na marayo myaka 3 amuhirwaro kumurwenda 5 bajijora banta chamati primary school wargarhama waza chamati konkubona ko buyoneke Rwampara okay so ebe byantunga mu kabitaka bire no teka tekiroho ekebigomborera ntungamo konka ibyo zari ya Rwampara Ruhama chamate byona bikabira Rwampara okay so waza chamate Kyankaaga nagume kagana 2 kagana 3 amuhirwa kagana 2 banyijora chamate boys bampromotinga na headmaster mu chamate girls
obwire obwo haka hatariho ebya mixed abo bakabashoma bonka abishyo bashoma bonka abona ko ubwo abishyo bakaba imishomo ryabo n'ubujuru imishomo ryabo kandi shikana bagira ngo obwire bwakare ko kuba nore bana bagira ngo education yo mushike beringi ikindi abo mashomeraga bishyo mukamutashanga mu classe ni nko mwana umwe babiri bakano barya abana bagazama bakano bagakunda ubu nureba bakano bazamya babishyingi mu mashomero gabo okay so mu classe ko boyine mukabana bangahe avana kama 30 makumyana bakano shomero n'unga batare okay so waba head teacher wa Chamate Girls. Okay. Banyuma ankagane shatankagane na nkagane tamu. Amherwa nkagane tamu. Akaro assistant education officer. Okay. Nuwe yazingu banyijurire banyumushumo ryabishiki. Bantu mishumo ryaboro. Agwaje. Kandi bigenderwa aka ino kwa benonda kucankaranya abana nuwe yabire nanda ishumere kora hamwe wanu okay nuwe yarisiteka ko mu office yawe ya education office ati Kyankaaga tumyeho mashama gabishi tumugabo so bakutanga transfer naza muri primary school muri isa yine shango nayo n'umurantungama. Okay, so muri seke inebina bingahe? Inebina bena. Bakuye hanko mukatawuna tawuni bakutomchara. Bakutomchara. Okay. Akumekire muri isa. Nayo wagenda head teacher? Nagenda head teacher. Okay. Kunashiriyo. Ishumero naryo rishi tiryabaje. Atoko muri seke ryabishye nayo? Ekeriyabojo. Shumiriya Chamate Girls tiryabaje abashomesa tibikirizana na headmistress wabo nangu yaba kubibakana. Okay, amuheru head mistress obo bamudemotinga konka yagumamu batumamu headmaster ndijo na biti byagenda je mwaka gumwe arakagira wa head teachers bashatu iryatabuka mbweno tiryabaje wabaraho ka education officer bakanumwita mawata kubagira muri cyeko yayate nze n'abagamba nti Kyankaaga temujya Chamate Girls ni mugana Kyankaaga yasobora abacyara mumuzeyo tumuzeyo kunabindi yaho ndumurisa tukaturi umbureka nyicura assistant education officer bakanumwita kabagambi atashanga turi umbureka n'umunyabona ko ubu abashomesa bakana ba respecting aba inspector of schools batanka bahati kuyayize kuyabaka tumukira azama mgwa hasa na higuru ati mugumbyenu n'ubundane jaha tineje nko murambuzo w'amashomero nkutosha nyondi mugenye wa headmaster nabicho mu Kyankaaga kampshire tuzeho kacyo mu office tugire bitagamba twagira mu office ampa transfer letter shanga bangarugire Chamate Girls okahurota nkani mbimanya uka Chamate na mwisana gari hina bice beba Chamate nkani mbimanya ati kire ngo niyo kubasa ishomero y'abishye nabyo twagiye muri kikorwa yitu twashara mu gogarike okay nawe cyo cyandeta nakundiko chikakushemeza chikakuteganisa chikanshemeza okwankani nkunda ishomero ryo nkani nkunda Chamate mbweno chikanshemeza amahirwa nkaga na mushanju nagaruka Chamate Girls kaga na munana ni nagitandikira. Okay. Kurga nkaga na munana okay mbwene wote tubaranyujurire munonga kazumishubiri yanjye yabishye narukora nji nabazire banyicarizamo abana bankunda naguma Chamate Girls ukikomwa kugwa canana
nawe cy'imyaka agiye nakoraga so bwa nyuma ya kinana bakinana urutaro rwanshanjwe na mwenda n'uruwatandikire ishomero ryanjye abasirikare abasirikare bakaritera baryose mwahungira he twahungira mu Cyamate boys bakatera girls boys bagereka okay bagira ngo bakareba mwe bahekera tukakimanya buko twaturemo ishumuro ngo bakareba mwe bahekera biti tukakimanya tungaye agiye kutunga ngo ishumuro ryo bari ukizi aya safa twagaruka amashumuro twagagita baziri bashitamo bagagita twaza mu Cyamate boys twashomusazayo basharaho kugira ngo yabere girls etagarukaho bikiriza ngo abana bashomere hamwe kunka shi cyabe kiresire bagira ngo